Prvenstveno imitiranje tih uslova intrauterinnog života i ono što smo i uz pomoć UNICEF-a i nekom našom dodatnom edukacijom ustanovili i kod nas na klinici, je da i naravno nakon donacije UNICEF-a i dobijanja ovih takozvanih gnezda za prevremeno rođenu decu, omogućili da zajedno sa pokrivačima i svom ostalom opremom koja je neophodna, da bi mogli da imitiramo taj razvoj deteta intrauterino i da nekako premostimo taj period i tih nekoliko nedelja, nekad i skoro 10-ak nedelja pre nego što je dete trebalo da se zaista rodi i pre nego što je definitivno bio termin za porođaj. Petar je rođen 28. marta u 29. nedelji, znači beba koja je rođena prevremeno. Provela je nekoliko dana na respiratoru, u inkubatoru, i dalje smo u inkubatoru, ali međutim, pošto ovo odeljenje ima ovakvih uslova kao što i vidite sami, i majka ima pristupa detetu, ja imam i zadovoljstvo da budem sa svojim detetom od prvog dana rođenja. Mnogo znači i njemu i meni, on osjeća i moju kožu, moj dodir i jako dobro se prilagođava na okolinu. Moj suprug je video dete, znači od prvog dana smeštaja na intenzivnoj nezi do danas.